got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my... Bueno, es una regata bonita que son de 5 viradas por el largo que es bastante corto, entonces es importante trabajar bien durante el largo y virar lo más rápido posible. Bueno, nosotros tenemos unos objetivos bastante claros, prácticamente casi no nos interesa lo que haga el resto, nosotros tenemos que ser fieles al trabajo que hacemos nosotros y cumplir las metas que tenemos puestas. Nada, bien, porque aparte tenemos varios cambios, entonces no hay problema, si alguien tiene algún tipo de problema tenemos gente de recambio. Bueno, a ver, en principio ben, ¿no? Vemos con ilusión, 2 regatas o fin de semana, empeza a liga bastante fuerte, entrenamos bastante ben, a xente que está disponible está ben, recuperamos a un remero que tiñamos medio tocado, que temos 2 baixas, ainda sigue sendo importante para nós, pero bueno, dentro das condicións que tal e dos entrenamentos da semana, con bastante opcións de facer un bo papel. Hombre, as expectativas sempre as pôr no máis alto, non? Nos vimos a intentar facer un bo papel, facer unha boa regata e a intentar pelear pola bandeira. Afrontamos como supoño que todos os equipos. Imos ir a facer o mellor posible. Temos boas sensacións de outras regatas. Se podemos ganar, e se non, disfrutar, que a remada é listo. É difícil, non? Porque tuvamos que volver a coller algún 2 ou 3 remeiros aí ao bloque e tal, pero entrenamos ben, con ganas de empezar xa. Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my... Con moitas gañas de mostrar ao noso público o traballo feito no inverno e, bueno, as máximas expectativas para facer un bo resultado. Nós aspiramos a estar entre os 4 primeiros, se pode ser, para lograr plaza na segunda tanda, que é o objetivo primario. Bueno, creo que podía haber sido mejor porque fuimos delante 3 largos, cabeza de regata, bueno, allí nos salió mala virada, se nos fueron, pero bueno, estuvo bastante bien, nos costó llegar al final, los últimos largos se nos hicieron muy duros con el calor, los chavales casi todos empiezan este año a remar en trineras y les cuesta mucho aguantar 20 minutos, a los más veteranos también nos costó mucho, el tema del calor afecta mucho en esta regata. A ver, foi unha regata dura, fixemos unha regata larga e dura, 6 largos e 5 ciabogas. Empezamos de menos a máis, e ao final da regata, contra os 2 últimos largos, apuramos un poquinho a remada e foi cando o cabo nos pillou da regata. A base de traballo, vamos a intentar seguir traballando, e Rianxo ven de unhas temporadas estaba moi mal, vamos a traballar para estar aí, conseguir estar da Liga de Playoff o máis alto posible. Si, para a xente, para os rapaces estes novos que temos a bordo, que é moita xuventud, un resultado bo, de momento bo.
Pois foi cansada, a verdad. Sufrimos hasta o último momento, pero bueno. Temos unha mala arrancada aí que despois costou nos 6 largos, pero vímonos atrás e tiña que ser nosa bandeira. Sí, tiñamos expectativas de intentar ganar, de ir a por todas e moi ben, moi contentos ca regata. Mañá na casa, A facer o outro mellor tanto. traballo posible. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah. So keep dancing. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the.